Дооронбек Садырбаев. Жылмаю. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Күнүгө эртең менен ушундай болот. Улуу кичүүгө карамай жок. Ар ким алына жараша жулуна бермей. Сол бутум жерде, оң бутум жаңыдан тепкичке илингенде автобус ордунан козголду. Менден кийинкилер кыйлыга чейин аны ээрчип чуркап келишсе дагы эч кимесе чыга алган жок. Бир аз жүрө түшкөн өздө динамиктен автобус айдоочунун кодураган добушу угулду. Алдыга жылгыла, жолдош жүргүнчүлөр. Билет алгандан тартынбагыла, анын эч уяты жок. Майда тыйыны жоктор, акчаңарды бери узаткыла. Менде толуп атат. Кызыл шапка кийген карындаш, жайлоодо жүргөн субай кичине кыйгачтай турсаң садага. Башкалар деле өтүшсүн да. Өй, бапке колтуктаган боз көрмөчөн жигит. Жаның барбы? Өйдө жылбайсыңбы? Эшикти тиреп алыпсың. Жабылбай атат. Өйдө чык. Ошентем дегенде менин деле эки көзүм төрт бирок кантип чыгам. Ал менин жоомду уккан укпаганын билбейм, иши кылып: "Өй, профессор, мен сага айтып атам, өйдө чык. Болбосо автобусту токтотуп коюп, эшик жабылмайын каршы жылбай отура берем." Берирээк жылып алчы айланайын. Чын эле көшөрүп отуруп алып, баарыбызды беймаза кылбасын, деди улгайып калган сары мурутчан киши. Ансыз деле кечигип атабыз. Бери жыл. Жылганга такыр ылажы болбой атпайбы, аксакал? Келе анда колуңду берсүнчү. Хай, жардам берип койгулачы жолдоштор. Тууган, менин чөнтөгүмөн издегениң эмне? Өзүнүн чөнтөгүндө сокур тыйыны жок болсо анан каяктан издемегиле? Мынчалык эмне ойдолойсуз, карындаш? Бутумду кырча басып салбадыңызбы? Болбоду эми. Менин жакамда сенин кандай акың бар? Кое бергин. Кокусу айрылып кетсе, ал дагы илмейген мойнуңду толгоп туруп жулуп алам. Жула албайсың байкеси. Иймегени менен менин мойнум чылкы эле тарамыш. Анча-мынчаны тоотпойт. Андай күчтүү бөөдө ытырап кылганча, ал дагы профессорду бери тартып албайсыңбы? Тартып эле алам. Эмне коркот деп турасыңбы? Кана профессор, деги сенин колуң каякта жүрөт? Мына байке, ал меники эмес, менин колум биякта. Ушинткен көпчүлүк мени жогору тартып алганда, арткы эшик кыч-куч калдыр-шалдыр деп барып акыры жабылды. Автобус оң жагына кыйжайып, мотору тимеле боздоп келатат. Салмагымды алдым дагы кодойгон неменин жонуна таштап коюп, тердеп тепчип мен да келатам. Бир маалда менин көзүм алдыңкы эшиктин ороп арасында турган ак жумаал кыздын көздөрүнө урунуп калса болобу? Ошол замат жүрөгүм зырп дей түштү. Шашканым аны учурашуу жөрөлгөсүн жасап, башымды ийкеп ийиптирмин. Баарынан кызыгы, ал дагы мени туурап башын ийкеп койду. Бул ким эле? Негедир өңү жылы учурайт да. Биздин институттан окуган неме? Балким мурдадан тааныш болуп жүрбөйлү. Же бир мектептен окудук бекен? Чамасы ошондойго. Булар 10-Б болсо керек. Аты тилимдин учунда эле тургансыйт. Таппай атканымы карачы. Атың ким эле деп капа кылып алып жүрбөйүн. Кийин жай сурашып жатканда ыгынтап билип алармын. Ушул ой менен кызды көздө жылып жөнөдүм. Эшикти көргөсө төр меники деген кандай бия деп немесиң? Моулардын бирөөнү эле сындырсаң, кызыл жүзүңдү бозала кылып коюп жүрбөйүн, деди бош көтөркөгө шыкалуу тор башты көтөрүп турган ургачы. Жанынан өтүп баратканда. Кечирип коюңуз, эмкиде түшмөгүлөм. Эмне? Ушу турган жерге жообастан өлөсүңбү? Деди ага жакындабасам деле бети эжигейдей сап-сары, мурдунун учу анардай кып-кызыл, каны сөлү жок делдеген кулактуу, кебетеси бир кызыктай болгон киши. Булар жашабай атып алчытасын жеп алышкан деп, терезенин түбүндө отурган семиз кемпир аны кубаттай кетти. Оюна койсоң, каршы жерге дагы жөө баспай калсын. Мындай сөздөргө кулакты жапырып таштап, өлдүм талдым дегенде кыздын жанына жетип бардым. Кандай жакшы жүрөсүңбү? Шүгүр, өзүңүзчү? Жүрөм эптеп-сеттеп эл катары. Жай сурашканына караганда мен жаңылган эмес окшоймун. Эми эптеп атын билип алыш керек деп кызды сөзгө алмак болдум. Биздин балдар кыздарга учурап турасыңбы? Кээ бирөөлөрүнө. Мен кече калдарды көрдүм, практикада жүрөбүз дейт. Аны өтпөй калып айылга кетиптир деп укпадым беле? Жок, өткөн. Быйыл 3-курсту бүтүп атпайбы? Жакшы болгон экен. Аңгыча автобус жолдун өңгүл-дөңгүл жерине туш келип калды көрүнөт. 2-3 курдай өчүрөңдөп кетти эле. Сүрдүккөн эл бизди бири-бирибизге жабыштыра коюп, кайра жылдырган жок. Кыз кучагыма толуп келатат. Анын буруксуган жыты каңылжарымды каптап, көзүмү тумандай баштады. Ада кулагынын учуна чейин кызарып, мурдунун учу чыбырчыктап тердеп алыптыр. Кичине наракчылчы байкеси дегенсип, кыздын көздөрү жалбара карайт, бирок былк эткенге чамабыз жок. Кичине чыда. Автобус дагы бир силкинсе оңдолуп алабыз, дедим анын колунан жумшак кармап. Баса үтүрдү көрө алдыңбы? Кыз бырс күлүп ийди. Жок, кайсы үтүрдү? Ысмайыл үтүрчү, 10-Б дагы. Дайыма Самара экөө отурчу эмес беле? Үтүр? Самара? Деди кыз таңданып.
10-njy bıda anday nimelerini okugany esimde jok. Kantip esimde jok. Anda Özgörüş, Mäjit, Keramet, Jarkul, Tokobaylarda tanybaym degiň barby? Çin ele tanybaym, dedi kız sol jak urtundagy orsok dişin kaşgaýtyp gülüýip, anysy orsok bolgany menen öz öňüne kupgana jaraşyp, jyldızly yüzüni ogup öter çyraýly gylyp görgözet eken. Koy Bikeş, mütip meni şakawa çekpe dedim, oyunçyn aralaş. Başgabızdy unutsaň da bolot esiňdedir. Basketbolistçi. Bizden klassdagy boyu 2 metr Miňbaýewçi. Eldin bary any uzun ajy dep goýşy emes bile. Uzun ajyny kantip unutaýyn, esimde? Ha, uşunuňa da şükür. Hem Hudaý bolsa, kalgandarybızda estersiň, desem kız gaýra kıtkılıktap gülüp. Birok anyň aty bolot emes, Turarbek. Familiýasy da başgaça bolçy dep jandy gaşaýtyp turup alsa bolop. Ahyry argam tügengende, "Degi özüň kimsiň?" dep soradym. "Menbi, meni tanybaý turasyňby?" dep kız ogup öter yekilenet. "Tanyryň-go tanydym, birok gaýyp görbeseň atyňdy unutup galypdyrmyn." "Atym Bukeş." "Ýa." Kız mostoýa düşdi. "Men dagy." "Atyň Bukeş?" Bukeş? Meýli, sen Bukeş bolsaň anda men kimmen?" Kız bırs dep gülüýdi. "Bukeş, sen Nurlandy tanyç ölen?" "Kaýsy Nurlandy?" "10-njy adagy Karyýew Nurlandy." "Jok, başga klasta bolsa bolgondur, birok 10-njy ada anday neme bolgan emes. Kantip öle özümniň klassyndagylaryň atlaryny unutup galaýyn." "Ha, oşondoý deçi." "Oşondoý, tanymak dursun ukkan emesmin." "Anda ugupdur. Mından 20 jyl ilgeri Jalalabatyň nary jagyndagy Apırtan degen aýalda törelgen ymyr kaýna ıramatyly kary ake bilimli kişele. Beşi bolgur Nurlan degen at goýgan eken." "Tüzük at goýupdyr." "Anysyn bilbeýim işi gylyp, oşondan uşul günge çeýin al atyman ajyra elekmin." "Meýli, ajyrabaýla goý," dep Bukeş aýtaryny aýtyp alyp, anan selt etip maga jalt garady. Demekki sen oý geçiresiz, sizin atyňyz Nurlanby?" Men başymdy ikedim. "Siz 10-njyny Tokmakdagy nomer 1-nji mektepden bitken jok bileňiz?" "O atyny ele ukkanym bolbosa aýakty göröd elekmin." "Men sizdi Alçynbek eken dep altypdyrmyn." "Oý toboy, şunday da okşaş bolot ekeni, anam biz kantip tanyşpyz." Angaça awtobus aýdoçunun "Tapgan ekensiňer edilişe turgan jerde" degen koldurgan üni guldy. "Boşatgyl awtobusdy, men gaýra getişim gerek." Jalt burulsak awtobusda jan kişi galbapdyr. Ününe ele golduragy bolbosa özü tüzük neme görünet. Maşynasynyň motoruny öçürüp, bir-birimizge şynarlaşgan Bukeş eközge jylmaýa garap kütüp otura bergen turbaýy jarykdyk. Biz tok tiýgende ajraşa düşdük. Birok oşol boýdan gete berbey, jerge düşkönde institutga çeýin çogu bardyk. Görse aldagy men institutda okuýp turbaýby. Bukeş eköz algaç düşündüp tanışganbız. Anam 1 jyl boyu sabaka birge jönüp, gaýra çogu gaýtyp ınak bolup getdik. Bara 74-48 nomerli awtobusyň aýdoçusy anın 4-nji marşrutu menen daima jürgen adamdardy bizdi alar tanyp, al turşun şardan gezigip kalsak başı keşi uçuraşyp ötçü bolduk. 2 jyl boldu Bukeş eközüň görüşmegen özge tuz nasibime jaraşa bolsa gerek. Başga şarga, başga okuga gotorulyp ketgem. Bu ýyl jaýky egzamenlerimde erте tapşyryp şaşyp geldim Frunzege. Poyezden tün ortasında düşüp, murda bir yerde okup jürgenimde yaşagan üýge barsam, üý eýleri meni unutuşa elek eken. Kondurup kalıştı. Erteň menen Bukeşti izdep institutga bararymda uguşganda, aýaly gorosundagy gypgyzyl bolup açylgan rozalardan 10 çaktysyny üzüp, koz buket jasat golma garmatyp koydu. Bir yerde eşteki özgörböpdür. Altırsun awtobus gütmöýü azabı da kudu bayagysynda eken. Aldymdagy ak köýnekçen jigitdi güçke salyp işgeri türtüp girgizip jaňadan butumdu tepkiçke goýa bererdi. Murdumdun uçundan eşik jabılıp kaldı. "Gelişiň menen professor, aldynky eşikge öt" dep bayağı awtobus aýdoçunyň goldurgan üni boldy. Men biraz buýdala düşdüm ele. Janagy ele ün, "Hey deldeýbey batyrak gymylda, geçip atam" dep orongdady. Çurkap jetkenimde aldynky eşik şart açyldy. Turamda alapaýyn tapmay, gözüň jaşlyndantyp menim bu keşim turupdyr. Awtobusga ırgyp çygyp kanty uçuraşarymdy bilbey kaltaryp turup kaldym. Uçakta üýgenden ýyba gylam. Eki jagymdy garasam bizge nazar salgan hiç kim jokdoý. Eldin bary ataýlap bizden yüzün burup alypdyr. Eňki aldy jakda garasam bayağı bizge tanyş şoför aldagy görmeksenge salyp myýygydan jylmaýyp turgan eken. Kara güçke gawagyn bürkep goýdy. Ahry emne bolsa oşo bolsun dep titregen erimlerimde Bukeştiň gözünün surmasyna tigizdim. Janybızdagy kimdir birönün dep şokumdy ulutungany boldy. Aga bu da ökölegen ulutunular awtobusga batpay getdi. Beri burulsam awtobusdagy jaş garynyn bakisi bayağı öňü tanyş adamdar, alar emi bizge tike garap jylmaýyp gelatypdyr.
Çuk etken jan jok, elden bar ele bizge garap jylmaýat. Bary teň meniň tabylganyma gowanyp jatganday. Biz de alarga goşulduk. İçine jylmaýgan adamdарды şykap algan 4-nji marşrutdagy awtobus şahardyň çordonuna jakynlap geletdi. Geçinde bu keşeke suw jegindegi majrum taldyň tübünde turganybızda "Mandan ary başybızga kanday gana gün düşmesin, daýama bugünküdej jylmaýyp jürelüçü" dep uwadalaşdyk. Çıgarmanın ayağı. Çıgarmanın avtoru Doronbek Sadırbayev. Görkem okugan öndeştirgen Ernest Kıyaz. Urmattуу YouTube kanaldan katıluşçuları, Kırgız yazıcı akınlarının çıgarmaların, Kırgız adabi kiteplerin ündöştürүү, audioluşturуу boyunca uşul platformaga, dolborgo karjılay koldoonu kalasanız, ekranda görünüp turgan nomurlarga, eseplerge akçalay karjı kotorsanız bolat. Mehnetli bala uqqanыңızдарga çoğun rahmat. Бар болуңуздар.